Makwamukele kuye simakade edwala lami mhlengwane. Amen. Amen. Ela sithi kuziwe kancane. Ngiyabingelela egameni lenkosi. Ngibingelela abafundisi bonke abakhona, abashumayeli abakhona. Namhlanje ngigcwele iy'ntombi zokuvuma. Ngithe ngiyabheka nangusabelo lezakhe. Ngiyabingelela egameni lenkosi. Siyabonga ukuthi sesisendlini yenkosi ukukhonza. Ngibingelela obaba nomama bakhona, intshalo siyakhula. Ngibingelela amagosa bafowethu nabo bonke abasihambele namhlanje. Ayibonge inkosi abazokhonza nathi namhlanje. Sengathi-ke uNkulunkulu womusa, haleluya, angahambela kini nizwele nisekhaya khonza uNkulunkulu namhlanje ngoba yilokho esikuzele, ilokho phela sikuvukele ngalokho ngabe futhi nivumile singalala namhlanje kodwa sizela kuzokhonza uNkulunkulu. Nkosi usebusisi ngibingelela spouses egameni lenkosi. Ngibingelela Nkosi yami Davizethu ngibingelela mfundisi egameni lenkosi. Amen. Ngaphiwe esikoleni esikoleni somfundisi kwasho umzukulu wami. Ngaphiwe esikoleni somfundisi wayephambili kwethu yena kade qeda 5 years in yesterday ekulolubizo thina-ke siyaxoxoxa besithi 4 years sinemfundiso thusile nomfundiso uthwala. Haleluya. Davizethu ngoba kakhulu ukuthi sikhonza nayo namhlanje kodwa uhlezi nabo ngoba usaphotha udade wenu nomndeni. That's beautiful. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu bafowethu. Uma ngazithi awubethe uzofika kodwa kamboni ngiyambingelela-ke naye in-absentia egameni lenkosi. Amen. Ngabe kukhona engukhohliwe useyothi hayi umfundisi usibingelele sonke uthe uKristu uyinkosi. Kristu uyinkosi. Ngizokamathela kakhulu bazalwane ezweni lenkosi namhlanje. Lelo uNkulunkulu asiphe lona eliyi-common factor. uLuke chapter 21 sifunde siqala kuverse 5 sasafika kuverse 19. Kodwa ngiyafisa bazalwane ukuthi ngiveze lokhu ukuthi lesahluko esifunde kuso uJesu kademi ngasemphongolweni, umphongolo wokunikela. Uyabona bonke bayanikela. Inkosi musibusise bonke bacaphula lokho abanakho, abanye babheke emuva bakhiphe lokhu okululana akushiyo okusindayo babeke esitsheni. Inkosi musibusise bese-ke kuqhamuka lana wesifazane, haleluya, elithi silenkosi wothile owayengumfelokazi. Ithi lento kusho ukuthi uma ungumfelokazi awunakeli egama vele kuthiwa ungothile. Inkosi musibusise kuthiwa-ke lona-ke owayengothile owayengumfelokazi elithi silenkosi wayempofu, haleluya, wayengenalutho efake emphongolweni amafadi njamaleli. Konke ayeyikho, konke ayenakho, konke ayengaphila ngakho wakufaka emphongolweni kaNkulunkulu. Uthi-ke uJesu lo unikele kakhulu ngenxa yokuthi yena akakhiphanga kokuningi kwasala, yena unikele ngakho konke, haleluya, ayenakho. Kusho ukuthi ngesikhathi enikela nje wayengazi ukuthi uzothi uma ephuma endlini yenkosi ahlanganise ini ethatha ini, kodwa unikele ngakho konke. Ngathi mangina ye ngiphele
Siyabonga Nkosi. Okokuqala ithi lento bazalwane izinto zonke esinazo noma yonke into ekhona emhlabeni ayinjengoba injalo siyibona. Uzothini ayinjengoba ibonakala emehlweni omuntu. Laba abanokuningi bacaphuna kusasa. Kodwa lo upha konke ngenxa yokuthi usho njalo. Uthi mangino Jesu nginakho konke. uJesu unikeza uqobo lwakhe osemusikusize. Ungathi uthi thatha konke mangino Jesu uphelele. Lapho sifunde khona ke ingane zakwethu into iyavela. Uvela omunye wesibili ukuthi izinto ezivele ehlweni umuntu azinjengoba zinjalo. Lokhu okubonakala ngaphandle okuhle nokucebezelayo bekufanele ukuthi kube yikho okuthelela okungaphakathi. Inkosi yokusize uthi uJesu lokho ngaphandle okubonakalayo kuleli thempeli uthi lokho kungaphandle. Bese umbuzo uthi uNkulunkulu uyakwazi yini ukubona ngaphakathi lethu? Inkosi uthi lona owenza ubuhle obungaphandle kuze kungene lokungaphakathi uthi bekufanele kube umuntu ongaphakathi. Inkosi ukuze uma ngabe umuntu omuhle ngaphakathi kuze kutheleleke ngaphandle. Angabe siko nje ubuhle kuphela obuwayo kodwa kube yinto engaphakathi. Uthi uNkulunkulu ubuhle bethempeli kube besikhashana. Inkosi athi Pawula nazi yini ukuthi lemzimba yenu iyithempeli. Uthi ke uJesu qaphelani uthi kuzawufika izinsuku lapho konke lokho okubonwayo kungasekubona ngamehlo ngoba sekudiliziwe. Ngoba yomuntu beyithi ke kuyoba nini lokho siyini isibonakaliso salokho. Inkosi yomusize kanti njengabantu bakaNkulunkulu njengamakholwa bekufanele kuba into esiyibizayo esiyibuza yona ukuthi uma ngabe sifika leso sikhathi lapho kuthiwa kuyodilizwa itshe akubabikho itshe phezulu kwelitshe kusho ukuthi yonke into iyoba nje flat. Bekufanele thina sibuze ukuthi uyakuba yini umsebenzi wethu. Inkosi thina uma ngabe sifika lesi sikhathi kufanele siyilungiselele kanjani ngoba leso sikhathi kushiyo wathi siyeza. Kukhona into eyaye ukwehla uma ngabe sihlangene siyiviyo bekhona umbono kaNkulunkulu ekhathini eyindala kwakuye kuthiwe uthi uNkulunkulu umphathi wethu. Inkosi isiprofeto sasithi uNkulunkulu uthi minani. Umbuzo wami woba munye ukuthi ngoba akehli engaphethe lutho. Inkosi akehli uNkulunkulu abe phakathi kwethu kungekho afuna ukuba kithi kusuke bese kuhlala yena. Akehleli nje ubana abe phakathi kwethu. Umbuzo wami wawuye kube ukuthi ke zingane zakwethu uma ngabe ethu phakathi kwethu ngikhathaza ukuthi ufuna senzeni. Uma esephakathi kwethu yini evelayo ukuthi omdala wethu ukuphakathi kwethu ngoba uma ngabe phakathi kwethu kufanele kwehlile usizo. Inkosi sisehlele uma phakathi kwethu bekufanele ukuthi inhlupheko isuke kithi. Inkosi uthi ke uJesu qaphelani ningaduliswa. Haleluya. Uthi nakho okufanele nikwenze ningaduliswa nayiminako yalelizwe, ningaduliswa nangokukhazikhazi komhlaba. Usobala ukuthi khona izinto okuzothi uma ngabe zivela lezi impawu ezithi vele umhlaba uyagoqa kube khona izinto eziziphazamisayo. Uthi ngoba bayawufika bazenze mina ngakho beqaphelani ningabalandeli. Inkosi athi uPawuli yibani izikhonzi zikaKristu Jesu. Haleluya. Phakathi kwenu
bese ngcwaliswa imandla kaMoya oNgcwele. Awu bazalwane, uthi lindelani isiphithiphithi, uJesu usho njalo. Uthi lindelani ukuzamazama komhlaba. Uthi lindelani ukuthi umbuso uyakuvukela omunye, Nkosi usibusize. Uthi lindelani ukuthi akukho okunye osala phezulu kokunye. Uthola bakhona izifo eziningi. Sibonakaliso esibonakalayo ukuthi thina bakaNkulunkulu sengathi besingaba njengoDavide, athi noma sinosizi, noma izinto zisehlela, noma sicindezelwa, kodwa asiwele esandleni sikaSibakade. Ngoba uDavide ubonile ukuthi uma singawela ezandleni zabantu asikuba nakho ukuphila, kodwa uma siwele ezandleni kaNkulunkulu usobala ukuthi thina soba nokuphila, bazalwane, ukuphila okuchichemayo. Ingakho kade ngihlabelela lo mhlabeleli othi zokhela izibani eliziphetheyo, ziboshwe inkalo ngokuba uyeza. Uthi lindani nilunge, uyeza uzofika. Okwenu ukuba nibone nilinda lungekho uvalo. Nkosi usibusize. Yilokho akushoyo kithi ukuthi kufanele simlinde uNkulunkulu, silinde yena uJesu kuba ehle. Laleli bazalwane, uJesu uthe kithi yena akalwazi ngosuku lokuthi ehle, yena akanayo leyo information, kodwa uNkulunkulu ohlezi nayo. Kodwa okwethu ukuvuma intando kaNkulunkulu. Ayibonge Nkosi, sibizwe, sidele thina, sinikele ngakho konke kwethu. Uthi uJesu asivume ukukhashelwa. Nkosi usibusize, ngoba uthi nangaphambi kwethu bakhona ababizo ngegama lakhe bamakhaphela. Izinto ezingane zakwethu bekufanele ukuthi uJesu wethu abe ngumholi wethu, thina silandele yena, silandele ukuhlupheka kwakhe, ngoba bazamekenzeka. Ayibonge Nkosi. Namhlanje kukhona abantu abazongeniswa ekwamukeleni isidlo seNkosi, futhi kukhona abantu namhlanje abayikhethele ukungena kulesi sigaba sikaMary Magdalene. Ngisike mina yikhona nabo lapha abafuna ukushayela khona. Nkosi usibusize. Mhlawumbe bakhona abadobile bathondeze eduzane. Haleluya. Kodwa la ungena wena, imisebenzi yakho yodwa ezovela. Akuzubuzwa babani. Lapha uza kuwe, uza wena, uza kuJesu. Ayibonge Nkosi. Mhlawumbe bangaba khona nje umndeni okwelekelelayo endleleni yakho. Mhlawumbe babe khona nabantu abaloyalo abazokusiza endleleni, abangezokucebedisa, abazokutshela iqiniso lonke. Kodwa ngiyafisa ukusho ukuthi uwedwa, uwe noThixo wakho. Amen. Noma ngaba manje ngibize athi khona beza abantu abizile kimi, ngiyaqonda mina ngiceleni ngibakhombisa isiphambano, ngoba yiso bazalwane esikhanyise uMary Magdalene ekulelo khona. Nawe uhlezi kwelinye khona waze wabona ukuthi uyazi ukuthi lapha ngibona ukuthi akhefithi. Ayibonge Nkosi. Kodwa awuzile kubo uzebani, uzokuthi okubizile. Nkosi usibusize. Ngithi-ke abantu bayakhetha, mhlawumbe nawe uyikhetha, uyisondeze. Nkosi usibusize. Bese kuba khona isikhathi esithi fanele ube wedwa neNkosi yakho. Nkosi usibusize. Kuzoba khona isikhathi lapho ozobethelwa khona, utheste khona ukholo lwakho. Kuzoba khona isikhathi lapho uzohlanjanazwa khona. Kusho njalo uJesu uthi siyakuhlanjanazwa ngaphambi kwamakhosi, kodwa uthi asingethuki, ngoba uma ngabe sikuye siyobe silanda ubufakazi obuqanda ikhanda. Athi amaHebheru simelwe ukubekezela nasenhluphekweni.
ekuhluphekweni ngoba asikamelani nesono uze kube segazini. Nkosi usibusize ngoba uJesu uthi abanye bethu bayokufa bebulawa ukukhonza inkosi. Uthi uJesu enhliziyo ehlanzekileyo uma simkhonza noma sifa sobe singabakhe. Futhi uthi uJesu thina asikubhekwa ukuthi besithele thina mhlambe ingqondo yethu ithi hayi ngabe ngibuza ukuthi ngizophendula ngithi, kodwa uthi uJesu uyosipha amazwi athi lawo mazwi shoja ivangeli ayokuba amazwi ahlakaniphileyo abangeke baze bawaqonde abasezweni. Nkosi usibusize ngoba thina sibizelwe ekukhanyeni, bakhona sibizelwe ekukhanyeni, ukukhanya kukaKristu. Nkosi usibusize sibuzelwe thina ekuthenini siveze uKristu njengoba enjalo, simveze kakhulu uKristu uma sicindezeka. Yabona ngesikhathi unyinyeka cindezeka uthi uPawulu kodwa sinyinyeki, uthi simiswa phansi kodwa sidelwa. Nkosi usibusize thina kwethu ukuhlabelela nje sithi sikhanyise uNkulunkulu ngokukhanya phezulu amagama ukuthi bawasho kodwa kwabo ukuthi abakhanye ungapheli ukhanya magdalena ungapheli ukhanya wena. Nkosi usibusize njengamanje nenza inkonzo emangalisayo, nenza lo mkhumbi waseshesha phile ahambe ngenyawo khanya ngoba umnyama buyakasaba ukhaya. Bazalwane, asibamukele ukukhanya kwevangeli ngoba yile likhanyisa umuntu. Ngithe mhlawumbe ngibone ukukhanya mhlawumbe kukaMary Magdalene nasenithi cha siyathanda ukukhanyiswa nathi, kodwa bekufanele laba ilayini kaNkulunkulu ethe kubo baqhele balikhombise lapho kuvela ukukhanya ukuze nizokwazi ukuthi ayikho into eniyozenzela yona, kodwa ukuba nikhanyiswe yizwi likaNkulunkulu athi asigcine inhliziyweni zethu singalokhu sizindla ngalo, kodwa uthi asilenze. Uthi uJesu asinanciki ngisho kwemotho uqonda. Haleluya. Uqale wasikhipha ekwethembeni abantu. Uthi kithi asinanciki nakokuhlakanipha kwethu kwemvelo, kodwa kwethu asilindele yena ukuba sifunze amagama.
uthi kulokhu uJesu imvelo yomuntu ingasicindezela izwe isizonke kodwa yena oqobe izwe uyakusinikeza umlomo namazwi okukhuluma ukuthi ukuhlakanipha kuvela kuye kuze kudideke bonke abazobe besibuza laba abamelene nokulunga uthi uJesu umhlaba uyakusishaya sizibonakala sengathi silahlelelwe yikho konke sinakho kodwa ngaye siyazuza uthi akukahleki ngisho nolweni ekhanda lethu bekufanele sibambe izwi kaNkulunkulu elithi thina singakakhe uma ngabe sinamathele kuye noma kubhubhane umuntu wangaphandle owangaphakathi enziwe musha usuku nosuku athezwe lakhe ngokukhuthazela kwethu siyakuzuza imphefumulo yethu kuyakuzuza uthi lento esinamatheleyo kuyo siyakulahlekelwa yiyo uma ngabe thina sibuka izinto zalapha emhlabeni siyolahlekelwa yikho konke kodwa uma sibambisisa lokhu asekhona uthi uyakusitelelela ngomusa wakhe asophule ogibeni lomcuphi athi uDavide ugibeni baphukile saphunyuka thina ngakho masiye kuJesu okuyena yena uyakusahlulela uyosahlulela sesisodwa ngishilo lamantombazana ukuthi bangaba nokuqaba kodwa uNkulunkulu udila nomuntu individually ngoba njengoba beza lapha nje uNkulunkulu baphathisa okuthile abanye ubaphathise amathalente okusebenza mangabe kufanele uhlabelele kufanele ukuthi wenze njalo uma kufanele ukuthi wena awuzukunqaqa wakho umlomo uzothula ukuthi du ngempilo yakho uveze uJesu ophilayo usibizele kulokho uNkulunkulu ukuze kuvele yena kuthi noma lidilizwa idokodo idilizwa ithempeli kodwa uJesu ahlale kithi ngiyafisa ukugcina ngalokho ukuthi uma ngabe ekhuluma uNkulunkulu ezwi lakhe uthi uyitshe legugu uJesu eleqatshwe ngabakhe kodwa selaba isisekelo sethempeli akakhulumi ke ezindlu uyazi phandle kangibuza yona ukuthi njengoba nje amabhilidi engaka yoba njani lokuphetha kwezwe akushoyo athi kufika esiphethweni uthi kuyozamazama umhlaba athi umhlaba uyogoqa njengecansi kosokusibusise kodwa abakhe abavumile ukuthi imizimba yabo ibe yithempeli kaNkulunkulu kusho ukuthi lelitshe ahlali lapha ethempelini kodwa ahlala ngaphakathi lelitshe uma hlezi ngaphakathi uthi walenza isakhiwo sibe sihle kosokusibusise webantu abeza kuNkulunkulu namhlanje abazothi uNkulunkulu sibeke endaweni ofanele sihlale kuyo uthi uJesu uyohlala kini anenze kungabuki kosokusibusise anipholishe anenze libe bahle ngoba yena akashiyi ithempeli kodwa uhlala kulo ukuze lihlanzeke libe lihle uyitshe kosokusibusise uzothi ke mantombazane mukana uJesu njengenkosi ukuze ezonelekelela uma ngabe ukuthi senimukele mbambeni ngabe samdedela uma nenze njalo uzoba nokuphila phakathi noma nangena enhlanganweni libonakala lihamba nabanye kodwa wazi ukuthi izimpilo zakho wedwa azimhlanganise omunye kukhona ezinye izimpi othi noma ususe toilet uzwe ukuthi kuyaliwa ngaphakathi kwami yikho lokhu akubuza kimi uNkulunkulu ukuthi ngize kuyena yini noma ngize kubantu abantu ke bayashiyana mhlawumbe bengaqondile nokushiya kube ukuthi nje izinto zayinala ehlangana ngesikhathi umfundi ube busy kanti wena desperate nangasayo bekufanele ukuthi wena uye kuNkulunkulu osokusibusisa ukuthi uma siye kuye ngoJesu usiqamba ngaso uthi uphuma la uthi uphuma emhlazweni wakho ebese ukhombisa indlela ukuthi uzophuma la ungene la akunikeza isixazululo thola ukuthi naloko ukuthi yamfonela naye xake ubanjwe njengezakhe naye osokusibusisa ngakho ke bantu abami ngenani kulomndeni oMary Magdalene
niyosebenzela inkosi. Niyosebenzela inkosi. Nikhumbule ukuthi i-uniform leyo nje overall athi uThixo umsebenzele kuyo, kodwa ukunina impilo yenu ayinamathele kakhulu kuNkulunkulu ukuze lo mnyama bese gaye ukhuluma ngaso ungeze kwanihlela. Hlale ekhanyeni kaNkulunkulu kuze kube phakade. Amen.